office u district sports officer bat ka West Jaintia District Sports Association ha kalai trik jeliu kila Pdiang burom ya ki nongialehkai athletic ki bawan ya shimbenta ha ka chief ministers inter school athletic meet arhajar arpulai balapel long dakatana Directorate of Sports and Youth Affairs hasai STC nehu ha kani ka Lempung ka West Jaintia Hills District kalayo ra ya kanam ladu hadian bakalayo bakan khur hadu arpulai teli kita kama bakan thup khatsau teli kita kama ksyar henriu teli kita kama rupa balai teli kita kama renong ka West Jaintia Hills kalayo ya kanam ha ka under 16 jongki khana shinrang hadian bakalayo bakan khur khatsan teli kita kama bakan thup khandai teli kita kama ksyar san teli kita kama rupa bat kawai kata kama renong Kadbana kikin thai kalayo ya kana baar hadian bakalayo ban khur pratli kita kama bakentup santli kita kama ksyar kawai kata kama rupa bat artli kita kama renong kahimon ki khai kabayalehkai ha ka under 18 kalayo ra ya kana bakensai tam ha kani ka Lempung la Pdiang burom ya kini nongialehkai kin thai bat shinrang kabasdang na chalam singkon petrol pump da ki dekhot jong ka WJ DSA bat ka office u sports officer jong ka district bat penbuat da ka jinyat kejat na kani ka jaka hadu kamadan kyang nang ba stadium ha ka bala penlong ya ka jialang Pdiang burom miki Ya kajilang la penya de Vice President WJ DSA u Patrick Lamare hakabala yo ya ki kentien sngongu yaro bat aimen siemiki bakinang tre shitom nang ni shakmat hakakam yelehkai sports la yo ru ya ki kentien snang na u General Secretary WJ DSA u Lamat u Lalu
na senior citizen bat dekat ka WGDSA USG Lato, working president EMH Pasa, bat na assistant director Krobok Pasa, ubadairu DSO jong ka West Jaintia Hills district. TV ko ako na papi ki athletes bro ki wai chimta na siaw man ko burom ko mire wang na su bi ra bi burom yong district yong ni kyo nga yong pi lang ba jing crash tom yong pi ki bai ki pang pi elat ki pi yo yo pi chimta wi yo yo ra ka ni ko burom district ko kamo pi to man pi ki khna ki wo chanya ni kmat wa ile wang ka tani ba pi kre lang churu ko ka West Jaintia District churu ko fe suma krobok yikre lang churu ne benta wo buku yikam le ke po district te ko wi ko we jing ko mo be ni wa ko mo ba hong October la ka Meghalaya game jita stura human ki wo kre practice ne benta kini ko tol man graman haita hatura hobnai October na hamya tias dem bune purai ko kasla churu wai purai wai puti churu wai le ke unang traniti perkat pi na pro bi ti kai jbe nyang pi Rahi burom yang ke district West Jaintia Hills district Rahi burom yang ke chinong ke tau Rahi burom yang ke yung ke sem yang pi ki trio kha ke be pa yang pi pram pi Rahi burom ya pi le gam ju kam ta mas nyau ka buru rindo yang ke sports association nin pai ti pai ko bor sa yo Jaintia Hills top the list topper ni dang yo hi kemudian kendang ci kendi terli mother hay met doai kau belum ya sport vi kau cai khia hi kena ning ke singlas de yo nang le tu belang ra da kerkui pi darra fi ka sul khasan a paudet li meta ite mon to ko ra dan ke tim ro ko bi ke tim ho ini snau to nam tin botai te ke snau kemana wa mi ki khro ki hna thai tu o ni ta district ni te ye ga kitbok kirwiang ni pi bahwa ham ini ukut idu hai kani dani kapor nyaba kam de TVP wa ka sport si gani untuk de ko dune benta iche ikia kam ju le ne benta i biang ni te i perkat yang pi ndre heju i por le man go kam go vidalat ko iki ikan ni pi la pi do ya pi no do musim we yu kwa pi no do musim wo ku kata to ko penku ya ka jing imiong pi nado emah po ni district katu nado arjar arpau join ini dan kita em covid te mi okre ore tang walasia la nado walek na covid yo ura ya ka under 14 football subruto cup dio agala delhi uning sunem mathan rai sakani hanpia onga haman sem yonga hanpia kre yo morajan boy me miet te krea tang pe aga achievement yang pi ko dara pi ang hanpia kre yo kat wiem ye kat kami bor yonga tang wai ni boro i kre yonga to pi ki kena sport kiwa kre chitom wai de ye kre lang wi te man ga go sakiat poi ga chaka jing sakiat te ngane leng yonga ko ong ye pi kiuda yoro gini ga athletes ko amini ra kani ga kubor chiki skor yang pi ki principal headmaster mistress ki teacher in charge yang pi wa ki bai ki pa yang pi ong ye ki wo ong district sport officer yang West Jaintia Hills ko blai chi bon ne ba lam to ki wa elat ye pi wa we am lang wa one pi ki practice artiao le tiao de practice le dembet ki cooperate kini ga jingle borom ni ski boy mi ga yo hnrai de ke jing cooperate nado ki teacher in charge nado ki principal headmaster headmistress kam tam ki bai ki pa yang pi ki pu ki para de elat ki pi wo showcase pi penyo ga ni ki stop ki yang pi untuk do district level hnrai hadu state level le de penyo sket pi wa ke West Jaintia Hills money kiwa hakle do on top that means overall champion the kublai chbon yo we po we kiu de embenta gani ga jingyo ai gani ga overall champion mi do ko mut ko kman tangwa kat kiwa jo wa jama de kublai ya yo we po we kublai chbon ka jing em lang yong phi the one ra sket ko yong new so wa
wabang watiang yang ke distrik yang ini.